Beli pi baro sai sin pat ngap pedang sobai pi sakane ka channel khasi kitchen. Hakane ka video ngan pen pi kamno bangin le chitni daune u sobai ngonding. Kane ka rukom ngapen i na benta kitu ki bom yo shed ding la ne bom yo shed shaula. Hakachaka bangin saang hakading la ne haki shaula ngin shu pen klut hakarai gomne. Arteli usok bai ngonding hang ne ngapen kam arteli katung tap arteli urun sun bat nang tau sok menken kat ba phila ban bamsat. Hadin bang ladap tablet dikini baro ngin satap ngin sa penklut kumba sanne 10 minit i. Hadin beladap kumba sanne 10 menit i ngin sa kelas asya siliang. Ya ka gas na ya ka hita ngidei bai penrit kat kabangi la ban penrit. Kenang ba kan nom mingkong. Hadin bang ladap kelalut kumne baro ngin satap biang bangin sa set biang sakumba sanne 10 menit i. Hadin baladap biang kumba sanne 10 menit i ngin sa pelip no ya ka gas na ya ka hita. Bat nang ta ngin sa ap kumba arne lai menit i bahkan kam pejak melumala. Hadin nang ta ngin sedang syua bandung ya u sok menken. Akapor bangidung ya sok menken ngin berlang bat kamlu. Hadin bala prab hau sok menken ngin sa tep saya ka tungtap. Hadin nang ta ngin sa tep saya urun sun bat ngin sa tep lang asombo urun sun ba dang im. Hadin nang ta ngin sa tep saya u sok bai ngonding. Nang ta ngin sa dung pen prab yang. Bat hadin nang ta ngin sa odrit yo piat arteli. Hadin bang ladap odrit yo piat ngin sa dung biang sa sisin. Tangkum nehi kubli shibun ba pilapit ya kaneka video mtakasi nada pia song tenat ade video jing butoi ne kaneka video ngagar pat api ba penya like share batru ban ya subscribe tangkum tahi kubli shibun ngesai kundupat haki video giban sawan.